tuvugane tugumane my name is Gorissa. Yes. Oya ntugacikwe n'iki kiganiro cyitwa tuvugane tuganira ku byo tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Saka iki? Ndi kureba hano bisekeye. Guseka sho. Uzaseka n'isi. Ajya umenya ko amenyo asekera inka burya ayo yirya. Tangiye uca imigani. Ntabwo nishimye. Twagiye kuri televiziyo Silverplay Be Happy. Cyo gutambuye ko twagiye hone ndeke ibintu by'amatelefone. Irangaje agize umuntu uri diza. Kana ibintu byiza. Bitwaye iki se? Mukomere yemwe umeze neza. Barizo umeze neza. Nta kigenda. Kubera iki se? Ntabwo nishimye. Cyagenze bite se? Ntabwo nishimye rwose ari namba. Yakugendekeye bite? Narundi we. Uriza arabeshya aranezerewe. Ntabwo nishimye. Abahungu genda barandiwe cyane. Abahungu bose. Uretse njyewe nyine. Nyine se byagenze bite? Mwihaye? Twebwe? Ndetse nitwebwe. Uyiseka. Agiye karize cyane ibintu uvuga agiye gumba biri kuncanga. Nizikise. Ibintu mwihaye mw'abahungu. Ego mwashaka kwagwa ngo murakunda ngo iradiyo shari ndagukunda. Ugahura n'undi. Uti ndagukunda. Sari cyo bitwaye. Kubakunda ricyo bitwaye. Cyo bitwaye. Cyo bitwaye. Ragitwaye. Cyo bitwaye guko. Kubakunda ricyo bitwaye ra? Ragitwaye. Bitwaye ishise. Genda. Ego mwabeshya. Ngo murabakunda. Nuko ndagahita mutuma wagenda akajya kwiyahura sho. Bagundi si byabaye. Aya byabaye ejo. Mu mpera z'iki cyumweru. None se ni riri. Ukashaka koga ngo ndagukunda. Ejo ugahura n'undi ngo ndagukunda. Ejo bundi ugahura n'undi ngo ndagukunda. Nuko ugahita umutera kodora. Kujya gusinduka kuri etaje kwa makuza. Kose ibyo mwazayetse kara. Ntabwo ari byiza. Bitwaye iki se? Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Umunsi byakubaye uzabyumva. Bagucitinze. Leta ugenda ukajya kwiyahura ngasigara njyenyine. Gahinda kazanyica. Ntabwo njye nabikora. Byakubaho. Iryo vuga ngo narasaze. Nuko tarakunda. Njyewe se? Yari njyewe. Ndabizi ibyo uzabindaze. Umeze gutera? Katuvugane n'abantu mukomere cyane mumeze neza Gorizo ihaye ibintu byo kwiyakaza komusa ariko ikintu kirimo nuko turagenda tubana neza ibintu bigende neza. Amaze ndakintona. Biga mwasha bakodwa. Ese abakobwa ntabwo batubeshya. Ntabeshya nabo. Turabeshya. Nabyanyu mwazayiretsera. Ntabwo ari byiza. Tara muntu. Wese. Ariko ni nkangura niba uri kuri kamera uri gukamera. Nkangura. Saba. Okay. Itabibanusha. Kita kuri telefone. Haro. Halo. Halo. Yes. Komera cyane. Amakuru. Abakobwa mwirwa mubeshya abahungu. Ngo dukarana agiye kuziyahura mu minsi iri imbere. Ntabwo nakwiyahura. Ziyahura. Oya. Hello? Turakumva. Amakuru? Twe ni meza. Neza cyane. Witwa nde? Witwa Clementine. Clementine ataramujyanye. Ni mumureba aragiye. Agiye heza. Ntabwo mbizi. Clementine. Caramel. Utuye he? Niye ku Muhima. Ku Muhima. Hano hepfo. Hariya hepfo. Ni hafi ahangaha. Nese Clementine ibintu Gorizo arimo aravuga ngo mwirwa mutubeshya ngo ku buryo ngo twumva ngo ubuzima bwaducanze mwabiretse. Ntabwo tubabeshya. Clementine vugisha kuri ufite abahungu mukundana bangahe? Ni umwe buriya. Clementine uvuze ngo iki? Ufite abahungu batatu? Sibyo nakubwiraga. Ubu umwe muri azagera yiyahure asimbuke kuri etaje kwa makuza ngo kandi nawe utagwaze. Nese Clementine. Caramel.
ubwo abahungu batatu bose wazabaretse kuko ko ari benshi. Oya ariko n'ubundi guhitamo umwe ubundi ndekera. Hitamo umwe abandi bareka agenda ajya kunywa amazi. Bati urakoze ariko ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ese ko bikora? Yewe. Kandi ngiye kubireka. Bireke. Cyangwa uzabikomeze n'akazi kawe. Ako barayagasana. Yagasana iki? Simwe ngo atreta. Haro. Yego ngiye kubireka. Urakoze cyane Clementine turagushimiye. Urakoze. Okay. Clementine nawe ngafite abahungu batatu. Uyu mwa telefone ngoro sheri. Ndakayiteze ngoradu. Ndakaza ngoro skiti. Ugasanga hano witwa dusheri. Ngoro dusheri. You are crazy. Yes I am. Very nice. Haro. Hello? Hello? Turakumva. Witwa nde? Ayida bange, imezi cyarakamwe. Kondo iki? Imezi. Ibintu ni neza. Witwa nde se? Banyita Damascene. Damascene. Uri he Damascene? Ari mu Rwanda. Ndaje ceceka. It's okay. Suri Nyamirambo. Damascene ufite abakobwa bangahe mukundana? Ijana. Ntabwo ari we Damascene Ufite abakobwa 30 kabisa. Uravugisha ukuri? Damascene ni muskati wo mu Rwanda. Nzakubonetse. Umwe. Jya. Ndaje kwitekerezaho ndebe. Kamumera. Niba umushaka namuguhe. Nabawe se bose? Bose n'abanye mutire wowe akazaze mu Ariko ubwo ntubeshya Damascene. Urabeshya vugisha ukuri. Ntabwo abeshya. Ntabwo mbeshya. Wose abakobwa 30. 30 gaze nguri mu. Tubwira amazina yabo uyita y'urukundo yandi sheri umwe yitwa sheri undi yitwa gu undi yitwa hani undi yitwa sweetie undi yitwa nde Uraje? Ngenda mfite buri mugore umuntu umwe ndamirwa. Iminsi 30 rero ishira abagore 30 bara. Genda byaweza gukoraho. Ikintu kizamubaho. Uzagenda biteze. Umunsi umwe bazahurira iwabo Nyamirambo. Bagukubita shawu. Bazamukubita ntabwo bamushobora cyakora. Halo. Kuki ukunda kumfata hano hasi? Bravo. Neza. Bravo Darizo. Murakomera cyane amakuru. Ndakwemera. Thank you. Witwa nde? Nitwaje neza Dorothy. Waje neza yaje n'amaguru cyangwa n'imodoka? Mu karere ka Rulindo. Yambwira. Arimo arabaza ngo Rizo yaruvuze gwiki? Ndamubaje ngo waje neza, waje n'amaguru cyangwa waje n'imodoka? Naje n'amaguru. Yaje n'amaguru, ni numure baragiye. Rulindo meze mute? Rulindo tuyagana mu murenge wa Buyoga. Ariko ngufite abahungu mukundana 7. Oyana. Barindwi bose? Ubona hisemo n'umwe. Ufite umwe wowe? Karabazagize umukobwa umwe? Nanjye ni umwe ariko. Tubyihorere. Nahisemo umwe nawe nemera. Umva ibintu Rizo ari kuvuga. Ngo mwirirwa mutubeshya ugasanga ufite abahungu ngo nka 4 ngo ukundana nabo ugatuma tubaho nabi. Nagukundira inyama ku wundi. Nagukundira? Umwana ku wundi yawe. Umwana ku wundi. Ubwo nyine wakunda kunza. Wakunze kunza sha nanjye nuko azagira umukobwa yizeshe anshitinga nzamukubita. Oya zaguhitamo wowe nyine rwose ube wowe nawe. Ibintu ni byiza reka tubyishimire tabyishimiye nyine. Niko ekrema arya aha yagiye. Uri kureba ikisi. What's going on there? Are you crazy? Yes I am. I am so crazy. Tangiye kuririmba se? Yes I am crazy. Katwita undi muntu kuri telefone. Hello, someone there. Hello. Yes hello. Makuru. Ni neza cyane. How are you? Go.
Amakuru? Ni meza. Uzi icyongereza ko numva mutangiye kuvuga icyongereza na Gorizora? Twasoma. Muzi icyongereza? Twasoma. Baragerageza. Mbwira uzi ikihe kirimi? Hari indimu z'amahanga ra? Ni Kinyarwanda gusa. Kinyarwanda nyine uzajya gukora mu nteko y'ururimi n'umuco kuri Rarike. None se? Yego. Ngaho tubwire. Tubwire. Ufite. Mu karere ka Kirehe. Ndamubaza Jean Claude. Yego. Ufite abakobwa bangahe mukundana? Abakobwa bangahe? Batatu. Batatu. Ibyo bintu byawe bizagukoraho. Ndakubwiza ukuri bizagukoraho. Kubera iki? Bazahurira gukwita guhondagure. Ngo bazahurira mu rugo bakubite baguhondagure. Oya, ngo nakatekara. Ako se koko Jean Claude uvugisha ukuri ufite batatu koko umwe babiri batatu. Uraba afite koko cyangwa ni ibihuha? Nibyo. Kandi kuba. Ndimo ndakubaza ntufite abakobwa bangana gutyo mukundana koko cyangwa murimo muratubeshya we na Gorizo ni ibintu muri kwiterera urwenya. Oya, Ntuzi ubwo waza kunzemo umwe abandi ukabihorera ko hari igihe wabateza kugubwa nabi. Ugiye kuzamera nka Gorizo ufite abakobwa benshi cyane. Handeshyira. Handeshyira rwose. Niba mubwira ugiye kuzamera nka Gorizo ufite abakobwa barindwi akundana nawe. Nukuri ko Imana mfite umwe wenyine. Uyu. Umwe Rudori. Ndamukunda n'umutima wanjye wese naramwiyeguriye. Kuri we I love her so much. Iki boss? Namita gutyo umuntu. Uyu musore turi kumwe se? Umusore. Vuge man. Nitwa Gorizo de Crazy ndi umusizi usigaye isetse ngo asigaye isasiganuza mwasigira isosi rahisa n'isage nasoza. Asumbwa n'amasunzu nitwa Gorizo de Crazy. Mubeshe? Shekata. Ayo kaita dukuze. Witwa dukuze? Ntabwo uzi kwivuga? Dukuze ni Jean Claude mu karere ka Kirehe mu Murenge wa Gahara. Kazi kwivuga ra? Murenge wa Gahara? Okay, thank you, urakoze. Mu karere ka Kirehe. Kirehe turahazi hariya za Kirehe rwose za ku Rusozi ra? Ku Rusozi. Za Kaziba. Za Nyakarandi. Hirya aho ngaho hose. Ariko ndamubaze. Harya Ikirehe. Ni mu Gisaka. Ni mu Gisaka. Mu Gisaka se? Mu Gisaka. Oya ntabwo ariho. Niho. Unoze gutwara indege cyangwa ni ibihuha? Batwara indege. Umva urakoze Gorizo y'amarazana ibintu by'amatiko reka tubyihorere. Thank you. Urakoze. Kwamvangiye. Thank you. None ganira n'umuntu w'Ikirehe. Ngo mubaze nazi gutwara indege. Saa sita zigenda nijoro ngo narabyumva kuri televiziyo. Oya jereka ibintu byo kubeshya. It's okay. Sheri wanjye naramwiyeguriye nzamukunda wenyine kugeza ku iherezo ry'ubuzima siyotre. Haro. Komera cyane. Amakuru. Witwa nde? Meza. Witwa nde? Witwa nde? Ni Kwizera. Kwizera, uriya Kwizera? Rurindo mumeze mutese? Turakomeye. Bakomeye cyane nk'uyu yarya urutare. Mumeze nk'ibuye ry'urutare. Barimo kutubeshya ngo umuntu agira bateri batatu kandi umuntu agira umwe. Yatubeshyaga. Ufite bangahe? Barimo kutubeshya Gorizo we. Nubwo ki? Ufite umwe? Ngira umwe wenyine niwe nunze. Uramukunda? Ngamurindira akaririmbo twumve. Urukundo n'umubano Imana ibihari.
urakoze cyane boss. urukundo rwa Kristo rwadushyize hamwe. Sawa murakoze. Murakoze cyane. Thank you. Sawa rero naranshimiye se. Mwakabizu. Ubuse ugahaye ndugahaye uriya mugabo. Oya, ni shari we. Ewe numvise umugabo uririmbira sheri we. Mwijwi riremereye ukuntu. Aririmba ariko aririmba neza cyane. Wagira ngo n'ijwi ry'urubugira no gukingura rindi ngese. Sako sindi kuvugisha ukuri. Uba musore nyine nuko bimeze ariko nta kintu bitwaye. Ariko ntugaseke, ntukajye nteza abantu. Hello. Yes. Turakumva cyane. Kasi mwiriwe. Mwiriwe neza. Nanjye niriwe. Kubizaba yatse. Mwasetse? Bakwatse tsa. Mujye museka ariko mujye mukunda abahungu bakeya. Nge nkunda wowe wenyine. Nyine. Wenyine. Sheri wanjye, sheri ndagukunda, sheri mwa. Wewe. Karame. Ndagukunda no kubisibanga rwose. Nzaza gufata irembo. Tuzajyane. Tuzaze dufata irembo cyangwa tuzabyihorere? Ngo tuzaze gufata irembo urabyemeye? Tuzajyayo. Tuzaza dufata irembo turi komeze. Ubundi hite nguko. Nzaza n'inkwano. Ushaka gutanga inkwano? Nzaza n'inkwano y'inkoko. Oya. Umva. Ui. Nizere ko ibintu ngo rizavuze utabyumvise. Abyumvise. Ntabwo byumva. Yaravuze ngo azazana inkwano y'inkokora. Ubu koko ibyo bintu nibyo? Ndashyira. Kore. Nzaza n'inka nini cyane. Okay, nanjye ni hano indera rero ndahakurikirana kwa Wako ki? Nguri hehe? Indera. Ayo data we. Subaye iki? Ari indera we. Nese ko indera ari ikibazo. Ayo data we. Oya. Ndera gutya tuzana rero ukajya ukabye. Indera? Indera si mu murenge. It's okay. I'm sorry. Inkozi y'ibibi mu bandi nk'iki. Sono umuvandimwe wawe. Warakoreshe. Uyu muntu wahamagaraga ninde? Umuntu we washatse kutubwira ko ari kutureba kuri televiziyo. Bizimana! Bizimana se muraziranye? Bizimana w'Umusanze. Njya mwumva kuri Isanga bino bavuga amakuru. Ariko Bizimana avuga nk'urwaye grippe. Bizima kuvuga nk'urwaye grippe? Yakora. Bakumva ngo yo. Ngo mu murenge wa Mukaza i Musanze. Bizimana Emmanuel. Umuntu uhamagaye hano. Ninde se? Ngo yitwa Pacisi. Ngo yitwa Pacisi. Paci kuri kuduhamagara bimeze bite? Uragira ngo tukwitabe kuri televiziyo koko? Tumutahe? Ntwaye iki se? Akina ibintwaye? Uri gusaka iki? Riko ye? Wadutelefone? Ni ikira? Riko ye? Harya suwe Pacifique là? Ko Pacifique? Pacifique. Urashaka kutubwira iki? Tugiye kugukuta. Ndi kubakurikira nyine. Uri hehe? Ko nakubona uri nyuma yacu cyangwa uri hehe? Adukurikiye kuri televiziyo. Bavuga ngo wadukurikiye nangize ngo uri hano inyuma. Inyuma yawe. Uri hehe? Uri imbere? Uri mu biki se? Pacifique urakoze kutwereka ko turi kumwe. Merci. Namwe murakoze. Sawa. Thank you.
ese wowe ubundi we ugomba gusobanuka ari ibintu ugomba gusobanukira ukagenda ubimenya. Iyo umuntu avuze ngo aradukurikiye biba bivuze ko is just following. yo gukurikira si kimwe. Nyine oya ni baba dukurikiye wenda nko kuri televiziyo, kuri YouTube, ibintu nk'ibyo byose nukajya unteza abantu wigira umuntu w'umuturage kandi nawe uri umuntu w'umusirimu. Ni wowe ubizi mu byose. It's okay. Hello? Someone there to call us there. Yes. Amakuru Mustafa. Namba vipi? Vipi. Poa sana. Habari gani? Mvuri. Jina lako naitwa nini? Sasa chaira amafuta. It's okay. Dari dimana ndi Rubavu? Hararimana? Hari dimana jabe ngaba ndi Rubavu. Rubavu mumeze mute? Umeze sawa. Ibintu mubuki. Rubavu mumeze neza ra? Suri mu biki? I'm dancing. I'm dancing. What are you doing? Nothing. Mane gasa narigiye gorizo njya mbona ziruka. Ndiruka. Nadi nakora. Ngiye ngomba kugenda gake gake. Urihariye Ndihariye. Haro. Ngo ndirimbira kazi. Akaririmba. Kitwa ngwiki? Shaka kare. Ndirimbira karirimbo. Ushaka kitwa ngwiki ngagakubita umusaza. Ntakanda umusaza. Ndirimbira igifutufutu. Igisutusutu? Oya shaka wakiririmbiye se n'ukundi se. Ugira amenyo? Oya ndarakutse. Kurya nk'amenyo ngira mumbwira ngo ndirimbe isupu ukagira ngo isupu yagutungwa n'anywa nijoro. Nzajya ndyama inyama n'ibindi byose. Ntabwo wazishobora. Ntabwo bishobora. Nzazigerageza. Ntabyo yashobora ababeshya. Nzagerageza. Ntabwo yize ndo sawa. Thank you. Turi kumwe. Turi kumwe? Sawa. Kuna kureba hori. Ari hariya kuri music kuri televiziyo. Is just flowing as on TV. Stop English yiga n'icyongereza kuri Kinyarwanda igishoboye. Hello. Salama. Amakuru ki? Witwa nde? Yitwa umuntu. Wiki? Uri muntu. Wagize uti iki? Arimo arabaza ngo uri muntu ki? Njyewe se. Uri Iryo rizina ni iki? Ari kukubaza ngo uri inde? Ndigorizo. Umva ndigorizo. Aragaribye ari kukubaza. Uri kumubaza ngo ikira niba numvise neza. Seko wihengeka fata ku rutugu dufatane gutya. Mera gutya. Dore nafashe karani ku rutugu turaberanye cyane. Niko. None se ngo witwa nde? Bakwita? Jean Baptiste. None wundi witwa nde uretse ibyo wakwita? Ndabyanze. Ntabwo yabyemera gorizo kumushyira ajya ku rutugu ari kuzamuka gutya gutya. Ndakareba. Cyase. Reka mushyira ku rutugu uzamuka ku rutugu. Ndakareba. Turabona. Reka aho ngaho. Umva kuba mwana tuvugane. Arashaka kuvugana n'uwo mwana muri kumwe. Uyu mwana turi kumwe. Muhe telefone avugane na gorizo. Umwana. Kamera cyane umwana. Uzi ko tuvuga kimwe. Muravuga kimwe na gorizo. Nawe uri gorizo? Kamera cyane witwa nde?
Oliver. Nivo. Oh, very nice. Yiga mu kangahe? Niga mu kabiri. Secondary? uri muri primaire cyane muri secondaire? Primary. Primaire wiga hagana he umwana? Ni Muhanga. Imuhanga? Abanyamuhanga mukomere cyane, turabakunda mukomere cyane. Thank you. Urakoze. Reka ngwate mwana. Duhundi mwana. Abana. Haro? Bite. Umwana bite? Uri robo. Ngwiki? Witwa nde? Nitwa Gorizo the Crazy. Wewe witwa nde? Umeze nk'irabo. Ngwiki? Uri umukobwa cyangwa uri umuhungu? Karandi iki? Ni umukobwa. Umukobwa cyangwa uri umuhungu? Ndi umusore. Uri igiti? Ngwiki? Warimutse? Uzagumirwa. Nzagumirwa. Nta mugabo uzakoza. Ndi umuhungu. Ni umuhungu azahera kwishyiga. Nkora iki? Niko ye. Murakoze cyane. Thank you so much. Ntago tukumva. Cyenda mwenda. Thank you. Kuri tekinike turi kumwe na Emmanuel Ndererehe. Emmanuel muraziranye Cyane. Ukajya ntiyari hano. Narambwira ngo Gorizo mwemeza ite ngo iki n'iki ngo ibyo byose. Sino iki? ndareba umuntu hano kuri nuze kuri chatting. Gakunda chati. Ariko ntari biryaye. Bizagukoraho. Nyawirirwa udashyira abakobwa ngo bakunda. Ngo tumujya kwiyahura. Njyewe. Aha. Tubyihorere. Allo? Ukibigana telefone se? Agenda akabigutwaye iki? Tugiye kugana ku musozo kandi amasaha yageze. Ageze. Last call, 2 calls. Mu Cyongereza. I mean telefone nk'ebyiri. Abundi duce tugana ku musozo tujye mu zindi affaire. 1 2 3 we go. Sing something. Irakana babwira ariko. Zekata. Haro? Allo? Telefone zanze tugana ku musozo ndumva ninaniriwe ndashaka kwitahira ngo ajya mu rugo nkisinzirira nkaryama ngasinzira ngagona. Ngagona. Njyewe ndagona. Ngagona nka cya tagisi gishaje ngo Aransebye just joking arambeshyira ntago ari byo ahubwo ni ibintu by'ibihuha byo kumbeshyira cyane. Turabashimiye rero. Turabashimiye cyane kubera ko mwabanye natwe. Mujye muhana natwe buri wa gatandatu kuva saa 10:30 kugera saa 11. Muri ano masaha nyine ngo tuba turimo tugenda tugana ku musozo. Hanyuma munadukurikira no kuri YouTube channel yitwa Uwiringiyimana Patience. No kuri Instagram mugende muba aba followers bacu kuri account yitwa Gorizo Atwiyajoye. Nagiye. Ni Gorizo and Patience, I think again. That's very nice. Ubwo rero mujye mubana natwe muri ubwo buryo nyine ni byinshi tugera tubageza ariko byose bigamije kugira ngo tumererwe neza mu guseka mu kugubwa neza muri ubwo buryo butandukanye. Thank you so much. Thank you Gorizo. You're welcome. Thank you. Why you die? Eguka. Tuvugane. My name is Gorizo. Yes. Oya ntugacikwe n'iki kiganiro cyitwa Tuvugane tuganira ku byo